Ngatshelwa simnyama izindlela zikamfowethu ngenxa yomntwana owakhishwa ngatshelwanga bekufakaza uthemba lethu uthi bengakuhle ukuba bamkhiphanga esibelethweni isikanina nempilo kaphila ngabe isaphila usekhale waba nesilokozana uenze emaqeleni uthi bengakuhle abantu besilisa bangenele ezokugijima ubebeshiba bazi isipiti sabo masebebaleka bekhulelisiwe bathi abantwana uyabasinda uDoda libatholisa wona ngesifuba ngesikhathini bazala amaqedeni bafaka emgqonyeni uthi omunye umntwana yenu uyafisa ukuba unina akaqomanga noma akajolanga hlaze ngaba kalalanga ngaba akakhulelwanga athi unina ungixolele mntanami ngahluleka ukuhlanganisa iphile sebalekile uyihlo ngangazi ngiyokukhulisa kanjani bese kuphenduka indlela yosi ithi ubuhlela ukhala ucela isibusiso wathi umdeli mase kunikeza isibusiso wasibona siziqalekiso wasihusha wasenzela isilegisi hey sike sahamba abantu ababonayo bathi linkinga idlo selincane ngoba liyakhula uthi baba umzimba wami wadliwa izilwanyana zamanzi kanti umoya wami uyazulazula ukuthola ukuphumula ngehlahla kangilandiwe kanti nawe kawugeziwe ngakho indlela zakho ngizaloko ngizivalile simnyama izindlela zikamfowethu ungenxa yomntwana owakhishwe ngatshelwanga imbhalobhalo iyakhula imfunge iyafunguza ngomcingo imbongi ziyacikoza woza Afrika uzolalela thamela na izindaba